Yes, Kamonyi mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha, kureho twumva amasaha ya mugoroba umugisha, kureho twumva amasaha yo ku gicamunsi. Turi ku mugoroba wo ku itariki zigera kuri 15 z'ukwa gatanu 2025. Moto muri ano masaha mugoroba rero ndajya mbibwira yuko rwose tuzanye amakuru menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Aya makuru rwose tukaba tugiye kwinjiramo n'icyitwa drone, cyangwa se umwe mu babikurikirana hafi ibibera mu gihugu cy'u Burundi ndetse no ku butaka bwa Afurika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo birumvikana ni hano mu karere muri rusange. Tugiye kuba rero tugendana muri byinshi bigiye bitandukanye. Mbere na mbere turaza kugaruka ku kijyanye n'amatora yamaze kuvugisha benshi ndetse ashobora no kuza kugaragaramo kwicana kwa hato na hato. Uwitwa General Neva akomeje gukora amabara mw'abantu mwe, noneho ibintu byakomeye. Benshi bati amatora araza kuba, abandi bati ntari buze kuba. Mbere yo kugira ngo twakire umuntu dutegereje ku murongo wa telefoni, mw'abantu b'Imana mwe, muraza kunyemerera tubanze dusuhuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, ariko duhere mu gihugu cy'u Burundi. By'umwihariko bari muri Korine Muranira, muri Korine Mujejuru, muri Korine ya Kinazi, bari muri Korine ya Tongo, bari muri Korine Murangana, bari mu gisagara cya Bujumbura, bari Gitega ndetse na za Cibitoke. Tubaye ikaze mu gihugu cy'u Rwanda, tubaye ikaze, duhaye ikaze abantu badukurikira bari Kenya, Zimbabwe, Malawi, South Africa, Tanzania, bari harya Rwota, Masimbi, Canada, Ububiligi, Bufaransa, United Kingdom. Turabasuje turikuye ku mutima, tubaye n'ikaze no kuri Duniani Kote TV. Mbabwira ko ku murongo wa telefoni dufite umutumirwa cyangwa se umutaramu ugiye kwa rwose aduserukira mu bice bigiye bitandukanye, agiye atubwira uko situation ihagaze ndetse aninjira mu busesenguzi atubwira ibintu bimeze bitya. By'umwihariko mwitega yuko rwose agiye kuza. Mbere na mbere uyu muvandimwe ndagira ngo byinshi azanye ndetse n'ibyo turi buganiraho, njye munyemere mbabwire ibyo turi buganire, ariko nawe hari byinshi atuzaniye. Turaza kuba tuganira ku kijyanye n'igihugu cy'u Burundi kugeza amadinga yamaze kuba kizambye amatora. Turaza kugaruka ku kijyanye n'indege bivugwa ko ari y'Abarundi imaze kurasirwa hitwa Lungo, ibintu byakomeye. Turaza kugaruka ku kijyanye n'ikibuga cy'indege bikimo kiravugisha benshi, by'umwihariko kimo kiragenda kikorwa amaoperasiyo agiye atandukanye. Hari byinshi bikomeje kugenda bivugwa ariko kandi bitangazwa, by'umwihariko ku kigendanye n'amakuru arimo aturuka rwose ku banyamurenge bakomeje kugenda bajyanwa mu gisirikare ku gahato. Turaza kuba turi kumuzaho tubiva imuzi n'imuzingo gatanu kuri kagenzi kako. Turaza kuba tugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, muraza kunyemerera tugaruka mu bice bigiye bitandukanye hano mu gihugu cy'u Burundi, tugere tuba updatinga umutekano wa gazete Bujumbura, Gitega, hose gatanu kuri gatanu. Icyo usaba nta kindi, tega amatwi ku murongo wa telefoni. Rero ndabona umutaramu yamaze kuba agira, reka tumwakire bavandimwe. Uvira kimaze igihe kivugwa ku rwego hejuru, by'umwihariko kuba gishobora gutera intandaro y'ikibazo cy'umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi. We mwebwe mukivuga iki? Ukuri guhari nuko ifatwa rya Uvira, nubwo navuga ni M23 ntago iradefida neza ngo bigaragare neza ko ariyo target, ariko Abarundi kuba ikibazo cy'umujyi wa Uvira cyabahangayikisha rwose ntago byaba ari ibinyoma pe, kuko hariya ngira ngo urabizi ni ibirometero bikeya cyane kuva Uvira ujya Bujumbura. Yego, urabizi hari abasirikare benshi cyane b'igisirikare cy'u Burundi CNDD nako harya bayita ngo iki FDNB barahari, bafite itegeko karahabutaka ribabwira yuko igihe cyose bashobora kuba basubira inyuma bazafatwa nk'abanzi bakicwa. Urumva ibyo byose ni ikimenyetso kikwereka ko Uburundi kuba M23 yafata ibice bya Uvira mu by'ukuri byaba ari igitutu kuri iki gihugu cy'u Burundi. Ikindi ikintu buriya gituma banakomeza kugira ubwoba, ngira ngo urabizi cyane buri mutwe wa M23, umuntu wavuga yuko umwanzi w'ibihe byose buriya nta nubwo umwanzi ari FARDC, umwanzi Tshisekedi wenda kuko yedinze wavuga ko ari umwanzi, ariko buriya umwanzi wa M23 abantu ntabwo bashobora kuba babikurura neza ngo babibone. Umwanzi ukomeye buriya M23 ifite ni umwanzi witwa FDLR.
FDLR tuvugana ibice byayo byo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bisa naho byashize, ahubwo ahantu ubu tuvugana bari kwitoreza. Ejo bundi ngira ngo hari umusore werekanywe ari kuri Stade de l'Unité mu mujyi wa Goma, agaragaza yuko ngo FDLR ubu tuvugana bacitsemo igikuba, bafite ubwoba ku buryo bageze ku kigero cyo gufata abana bose cyangwa se urubyiruko rwose, aba FDLR bose ngo bakabashyiraho ibimenyetso babatwikishije ibyuma. Icyo ni igikundi kimwe gisigaye muri Afurika Iharanira Demokarasi ya Kongo kigiye kwerekeza hariya mu mashyamba ya Walikare kugira ngo bajye gufatiramo imyitozo. Ariko hakaba n'igikundi rero noneho kiri hariya za Kibira, nubwo ejo bundi numvishije bona FRN ngo barakubititse bikomeye cyane, ngo abarundi basubiranyemo bitewe n'uko banze kujya kugaba ibitero ku mutwe wa M23. Ariko ndakubwiza ukuri, Uburundi ibyo bibitera ubwoba gucumbikira FDLR. Njye mfite amakuru hariya hafi y'ikibuga cy'indege hari amazu agera kuri 80 acumbitsemo aba FDLR. Amakuru avuga yuko yego ndishuwa, hari amakuru avuga ko hari aba FDLR bahawe n'amamodoka, hari utumodoka tw'imyeru ngira ngo abantu bakunda kubona tujya kumera nk'amapajero, twagiye duhabwa ngo bamwe mu bayobozi bo muri FDLR. Ibyo byose ntabwo M23 ifashe umujyi wa Uvira ntabwo ishobora kubahereza agahenge mu Cerami, sibyo? Ubwo rero aho ngaho uhita ubona yuko nyine Uburundi buzakomeza kwikanga, buzakomeza kugira ubwoba, kuko Uvira ubu tuvugana ni ibyago bikomeye cyane kuri bo mu gihe baba bayitakaje, kuko nabo bari kurwana. Ikindi kintu gikomeye buriya ni ikijyanye n'ubukungu rero. Gute ejo bundi wumvaga reklamatio z'abashoferi z'abaturage barimo baragenda babuzwa kwinjira mu gihugu cy'u Burundi kubera ko bafite za passport ndetse n'ibindi byangombwa bigiye birimo amakashe ya M23. Ubwo nabagiye baca ku mipaka nka Bunagana, bagaca ku mipaka hano hari la Colonishe ndetse na Petite Barriere, aho baturukaga ari hose, abari uturutse mu Rwanda, uturutse muri Uganda, akagenda yagera ku mipaka y'u Burundi bagatangira kumwangira kwinjira mu gihugu. Ibyo mu bukungu bivuze iki? Bivuze ko M23 Uburundi budashaka gukorana nayo habe na gatoya mu bijyanye n'ubukungu, kandi bari kwigiza nkana. Barabizi yuko M23 barayikeneye, ubu barabikora kuko FARDC ni ikigenzura Uvira. Ariko ubu tuvugana M23 iramutse igiye ikagera hariya muri Uvira mu Cerami, yaba itegeka nta Murundi wakongera kwinjira mu gihugu cya Kongo gushaka ibi by'ibitoro byababanye ibibazo bikomeye. Ariko ibyo babikora nyine Uburundi bugikomeje kwigiza nkana. Baravuga bati rero iyi Uvira tugomba kuyirwanira ibishoboka byose kugira ngo dukomeze tunahahahire abanyekongo. Buriya Kongo hariya muri biriya bice bagaburira Uburundi cyane, by'umwihariko kuri icyo kijyanye n'ibitoro, ndetse yewe n'ubu ngubu rero by'umwihariko bikaba ari inzira ikomeye cyane y'Ububiligi ari gucishamo ibuye ry'agaciro ryo muri Sud Kivu, aho bakigenzura babasha gucukura. Ni inzira ikomeye cyane, barusahurira mu nduru ntibabura. Uvira rero niyo mpamvu buri Murundi abavuga ati yewe nanayitaho umutwe cyane rwose, kuko hari n'indege mu kanya gato rwose nabonye yarashwe rwose, bivugwa yuko yaturutse mu gihugu cy'u Burundi. Yaturutse mu gihugu cy'u Burundi ngo yoherezwe n'Abarundi. Ubwo urumva rero ibintu hano ntabwo byoroshye. Nabonye iri mu ibara ry'umuhondo, ndabona ariko ni imbere, nkabona abaturage bari barimo bagabagabana ibicecete byayo, sindamenya amoko yayo. Ariko ahubwo turimo turanakubita tubangura tugana ku musozo. Reka tugaruke gato ku kijyanye n'abanyamurenge bajyanwa mu gisirikare ku gato mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu byo bikorwa mu buhe buryo ho? Ubundi ikiriho ni kimwe. Kuba umunyamurenge uri mu gihugu cy'u Burundi, nawe ari wowe ni igiki bagutegeka suka cyangwa uri mu gihugu cy'abandi, uri impunzi. Erega muri iyi mpunzi niyo mpamvu ubundi ifite amategeko ayirengera. Nuko umuntu iyo yahunze ubu mufiteho uburenganzira bukomeye, urumva? Urumva rero
buriya nta kintu gikomeye nk'urupfu. Umuntu arakubwira ati wowe fata umwanya injira mu gisirikare cy'iwanyu dore turi kubatoreza wenda muri iyi kibira cyangwa se akandi gace runaka kari muri Kongo tubasha kwagisesinga hafi y'ikiyaga cya Tanganyika, hagiye ngo hari za force binjiriramo, hari za kamiliteri. Urumva se none arabigenza gute se natemera kujya mu gisirikare? Baramubwira nyine barabanza bamwice mu mutwe bamubwiye ko ari ikiwabo agomba kujya gutabara iwabo, ariko mu by'ukuri nta kundi yabigenza. Birakorwa cyane, bivugwa yuko ngo bagenda bakajya mu makomine hariya za Gitegiyo, za Kibitoki cyangwa mu ntara ya Kibitoki, bakagenda bakajya mu makomine nyumva kumi uwanze gutanga abanyamurenge afite bawujyanga abari mu byago bikomeye cyane, bamwita icyitso, bamwita umugambanyi w'igihugu cy'u Burundi, bakavuga bati rero turabatanga nta kundi, abana b'abahungu bakajyanwa mu gisirikare ku ngufu. Ubu Kongo yabuze abasirikare, M23 irajoyiningisha abasirikare benshi cyane, umunsi ku munsi ibihumbi birazamuka hariya mu za Runyoni. Kongo uzarebe bo bariyangana bakanakoresha n'iminsi mikuru, bakanababwiza ukuri ngo bagiye kubahemba ibifaranga byinshi, ariko babuze abasirikare. Ubwo rero barakomeza kurwariza ku mpunzi zaba ziri mu gihugu cy'u Burundi kuko zo ntizitegeka. Yes, reka tugushimire dusoreze ahangaha, urakoze cyane, ibindi ubwo tuzabigarukaho ku munsi w'ejo.